Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Kumbalong hadu menta ka Ribhoi district kedai ke district Kabuan Baar po ka Jela Mekhalia ka bala Kiew Stet Bha ka Jingdon jong ki Bria ki Ïabit ka Jingpang COVID khat khandai kat kum ka jing thu jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka Kong Rosita M Korba tang hapo kini kendiat sengi ki Bria ki Ïabit ka Jingpang hapo ka district hadu menta ka sengi ka Ribhoi terik wiyong arajar Ribhoi ki don hadu prapulai ngon ha ka baidai ba kani na kaliang jong ka deputy commissioner ka lapan ya ka jing trelang na ki bor sen siar snong bat na ki pat ba nong snong khnang ba andup la ban te lakam ya ka jing sapriang jong kani ka Jingpang hapo ka them Ribhoi shu ka deputy commissioner ka lakarpat ru ya baro ki dor bar snong bakin pen embyang ya ka community COVID-19 management committee ha man la ki snong ki thau bat bakin yailong ru ki papek ngor pha hala ki jong ki snong ki thau namar balada kamdan ka jing Shim khya na kaliang jugi bor sen siar snong ka sorkar kam ban se ban penjari sendon da ka pakhang snong lada ki Ïabit ek ni Jingpang ki nang yai Kiew nakasngi shakasngi kapang ye ren hamni ni kwa ban petek ka kapala den ka por ha kapag district jung la nil case tamat bom dan case ka wai rumah ha gi na effect ndre hakini khinde sni ka jingke ka nang ka ba kensan naga ako ka boys ka lai ko untuk menin ka koi lai ko lai the total cases hadu matagas ni gede prapulai the ini ka number ka Kiew sendet baladang ngim te la kami ka nega klam hakani ka por ka nong ka ega ka ba sesusi ba ni sama then ta kadang ni ka pa ya baro kinong pej ba kinong song ngani district kinong adikar kin pej ba kin sumar igi ko ni ya ki ramba ya ki kilong kami ki badang red ko baro ki dengan kip kya ba bah bagi leceh jaga baik baru kin pej makin stop respan bahan ki mas ni bagian pen follow dan membuat gitu hikai pada masa aktif ban yang baji mo hakini ki jaga baik ba ni yo i ba shkedon ke je kam tambah talak plelut ki yo ni hat ki la plelut teng isu ni ba ban orang di kinong penyak tam ko shnong dan hapo ki yo ki hat bikin semua bahan pek ban diberikan semua bakin buram ya kata ban sab ya den ban kawai la de mas nang bala dan ni kawang ni ladang ni dah jadi kemas kamu ni respect ni kiwe ni buram ni kiwe te ni expect ni melati ni kiwe ban buram ni dikatahi gede ka menjadi ban follow dan ban buat mentah ban inde ban om ba gampat dan ni kan ni kan string ke bawah tu dan kurang apa ke masyarakat hebat ba poor stet bat ko mangiyo iba hakini ke sengi layan itu vaccination di 45 and above ma technician ba hapo district ni ki lang guna bhai kata tang 5% la ka boy ki te kan ni ni Kyntu ya maro kinam song ki ladap ko ni kita substance mention bikin semua bahaban Shim ni vaccine kumba chuang pi ni na dan katuk ni senda but ki mengila lek hakim ni ki after yo but jingwan jing ki tangkat pa na kala kisah aja digani ke ke ba pen khusla yani nama ba kedawai tempat don kemasu ni mendeng te kedan kelat ni dah jadi nak begini ke entry point aku aban ang ba kerul menta ka ba kini ki crash nombor kidan kam register ila dia bagi cross yang ga bernihat de baro kinang song kani kan mereka jingkan te bagi ba semua bahaban register ila dia kami ada COVID tapi lah register semua bahaban bu ikah ke mobile joki ke bank number 1 number 2 kalau sibuk menta film register de people yang te ko exit point semua bahaban Shim slip nang tu idan ki beri jumi la ang tu apa exit point kin ai bi slip ham tu kan tho ya ka teng joki nang som ako ka kali mano ki passenger ni kong ka ba ada la dan army ru apli keteng dan lango ru la apli keteng mla ban add on into beda ka dam joki tu kena ki bangila bo jike
Number 1. Number 2 pada kalau hang tu ni thok ia ka tarik pada ka por mu cross. So ladapi one pai pada shibet janmit na ke cakap mu net cross yang ki one entry hin hak beni tu slip apa entry point. Dia kan ni kan pensuk yang ni piru yang ni ru nang ba kinum block ia ka lenti ilan pelai na ia pi word. Ladapi dan yang kan slip dan ni hak melek CP hak dei habo dan dei nah tak ada ban kena ban ni dan kalau macam susi ni penting pak ba semua bahas ban register lagi hapo exact point ba kini nak bernihat bat por bawan khas ban itu slip kata kan di compulsory ka bahar pada kalau ba kidan kibre kiba one tradition ni kiba sa shabar ka jela kiba one man kas ni kum ya kita ni issue ya ki ke help ka te man ka shi post ni atas ki ha te kidan ruki kendon ki shubu menta upre wan ba kidan katut ni ki state ki ba ni hab ban check yaki am tang karat test de ka PCR ni Shim ham de pomling ya gitu ki be ki ba wan ni ki state kum ka Bihar UP nangta badem Maharashtra Delhi kini kidan lagi katut ni state ki bang naliang government kala identify nomor ba kumno ni identify kita ki state kalau nama ba ni aja kan begitu ki beri bawan nak ni state maximum hadap tanggal ni kita kiba one positive mo dan tak ada ni hab ban ai Shim ya ka PCR lagi nak dapat dan ya kini kiba kita ki local aja mo ni kira ni kiba bana ba ki local aja tu kita idea kalau ba lada kita one ilash le itu kaptes kena lipai shala yang kin semua bahaban syong kop hayang ban syong kerente hado ban yo ik test report da test report do jong hi ke de negative ti pilala ban ni beteng ikam pilala ban ni na yang bila da test report jong hi ke de positive dan semua bahaban syong hayang hado ban ada quarantine period but nakal yang ke health department do kin sepentak leki mungkin so ko kayo ni Shim ba kini kiba register kim ay ka correct phone number te kani ka wara ka problem yang ni ban bundin lada de ba like positive ba na positive te ka idea ka lang ba hai ni por nimdai ban tiang lada pingat akan no ka jishitong ka dan ka jinyarap nila banyarap ya pi ndre lada pi dala de pi bore ne pi off nak ke mobile te kum pinyo ka jinyarap kumnongin wan banyarap kumnongin Shim ya pi tika request kalau ba lada pi register semua register ya ka address ke bahak ya ka phone number ke bahak kenang bangi ngila ban bodem ya pi nam ta ka jing ha jong pi kalau ni jong pi kita gide ke ba function bahan kan ni nam ta ki resident na jong nang ba lada pi take lada pi sumari lada pi sumaru ya ka yang sampai jong pi ya ka shnang tahu jong pi ba di ka district ki berkuai kani di kajengkan part baret nangi semua bahaban yang bedlam yaki hasnong hathauru dan ngin hak activate semua bahaban activate yang ya kata CCMC jongki hasnong kirang ba hasnong tin semua bahaban pet ngor bah ya gitu ki bre bawan phai na syabat kin semua bahaban pentit sikisnong ki bahaya bahasan semua bahaban pentit yaki rang ba hasnong yaki na pengasnong kenang ba ngila ban bodin yaki ke idea kedai ban la ban IG ada ya ki babon balang ban ndai ban hawan ka pon ndai ban perkhat simet ndai perkhat ki babon balang nama bukan ni ka Jingpang akan ni sin ke kita ya soni doktor kalau very contagious dan infectious ka gajing po jangka kalau Stet pelat bat kumbang ilak menta lada dan iwe positive case ki high risk baru khat ki bangi test kumbang dan tugan islam ki bab kilayat la ada containment zone yang kita nak containment household lagi ya, kat tu kan ni kita baik kita beri high risk, mau kita mentah ki high risk tu kita test positive, te kan ni kalau penang syong siri ni baru, nama baru sekat tu ngin positive ki high risk mungkin ngin lab test kita menang positive, dari mentah kan ni kesetan bawa mentah pada ki high risk tu kita positive, so kata ka penang ke iya bahaya ni baru bagi kerpat ipi baru semua bahawa adikar dia tu hok ia kalik kawan bakal jengiram dokala ban boy keluar kat yang jom pi
Nila da pibu re dan kan problem de tang yang jongpi de yang ya ga long yang langsung jeng permajan jongpi jong senang tahu jongpi jong ni hidup aku dekin ni de jeng dapat sama banyak ya problem ibe ya ibe namanya na banyak hal berbuat distrik